Pa po meni smo čak odigrali i dobru utakmicu, s obzirom da je bila ova stanka oko korone i to vidi se da nas je to malo pogodilo u smislu realizacije. I u Dubrovniku evo sad mislim da nam malo fali snage u toj završnici koncentracije. Koncentracije i snage, a upravo zbog toga malo smo stali sa treninzima bili dok je bila ta korona. Ali evo, najbitnije da smo pobjedili. Ništa, okrećemo se dalje, sad nam je prvenstvo, AFC-u i okrećemo se toj utakmici. Nemamo sad previše vremena, s obzirom na ovaj zgusnut raspored, razmišljati o ovim utakmicama koje smo odigrali.